Oh bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ni kita company pun ada baru punya stok mari. Ini baru sampai aja. Tahun 2011. Toyota Viewfire 3.5 cc V6. Harga cuma jual 42,800. Kereta ni baru sampai aja. Baru sampai aja. Saya cek dalam. Oh, memang cantik kereta ni. Okey. Harga jual 42,800. Ini sampai sudah ada. 360 kamera. Memang datang sekali. Sebab ini dalam paling original lah. Balik original punya condition. Baru sampai aja. Mileage 177. Dulu punya owner service kat sini semua ada. Okey, 360 kamera tadi saya sudah cakap lah ada. Diameter sport tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah, tak ada crap. Dulu punya owner sudah bikin lah. Okey, Mickey Mouse seat memang ada. 3.5 V6 punya memang ada Mickey Mouse seat. 2 power door, 1 power boot. Paling full spec. Atas ada speaker, tepi pintu pun ada speaker. Okey, tepi pintu sana, tak silap sana ada speaker. Okey. Harga jual 42,800 sahaja. Tapi kereta ini kena spray cat lah. Kereta ni kena spray cat. Sebab depan punya bumper calar lah, ada calar. Okey, dia ada kasih letak kaki punya. Sebab 3.5 V6 paling high spec. Paling high spec. Okey, dia bubong semua ada speaker kat sana. Ini speaker, semua ada speaker. Okey. Cat kena spray. Cat kena spray. Kalau sudah spray cat, harga kena tambah sikit. Sebab depan tengok memang bumper tak cantik sangat. Tahun 2011 Toyota Viewfire 3.5 V6. Harga jual 42,800 harga cash. Kalau nak buat loan pun boleh. Kena hantar dokumen dululah. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you boss. Thank you.